adikku sayang, mas kawin minta berapa? Hai abangku sayang, mas kawinnya 80 juta. Hai adikku sayang, apa boleh bayar kredit? Hai abangku sayang, gak boleh bayar kredit. Hai adikku sayang, gimana cara bayarnya? Hai abangku sayang, langsung ditransfer aja. Harga mas kawinnya ini terlalu mahal, 80 juta ini sangat mahal. 80 juta itu tidak mahal bagi pengusaha sukses dan terkenal. Hai adikku sayang, mas kawin minta berapa? Hai abangku sayang, mas kawinnya 80 juta. Hai adikku sayang, apa boleh bayar kredit? Hai abangku sayang, gak boleh bayar kredit. Hai adikku sayang, gimana cara bayarnya? Hai abangku sayang, langsung ditransfer aja. Hai adikku sayang, mas kawin minta berapa? Hai abangku sayang, mas kawinnya 80 juta.